ingane ayiphikisani nobaba inyanga yezulu yathi kweventaba nomoya ibhluku ibheshu pokwenze njani nabhluka kangaka ibhlukeleni ngelinye ilanga sathatha umnikelo lapho insizwa khona la ngemva kwami sinomfundisi umlungwane sasatha u-10 yasithuka lensizwa yashiya lazi zahleka insizwa ezazila zabuka ukuthi sihlambile ku-10 kwalo muntu ngisho pheshe ngikhuluma ngofakazi angimfundisi umlungwane kunjengoba wenza lento enzayo ulinda ukuhola ngeke uhole lutho ngoba uphula umthetho ungena noma usuphume uphula umthetho nakini uphuma uphulile umthetho abatshela ngabakini ukuthi uzentabeni ulapho ngiyawusho ngokini yiyo ndaba unemfishimfishi nje kwanjwa lezi zinto esibole ebhekeni inako lezinto shokimi nomfundisi umlungwane inako lezinto ezathatha imali yami la kungibhulukile bafundi nawumetha wadi nongakhala ibhluka sini alikeni la mawungene la wisephula umthetho tala le obala wisephula umthetho phula umthetho kaShem Joshua bebhinga wena wabhluka nongakanani lonto masubhabhasiwe awungena nebhluka wathi fogibisila yafika kimi lesizwe sikhali inyembezi fundisi kade ngikufuna awese ngibuyisa ingqondo yami ngikwazelana fundisi yimi lo engangithuka entabeni hawu uwe lo uthipho manje usaqhubeka kusithuka ngikulandela umbhobho khuluma into khona emva kwami uyangizwa wasekhaya manje ngifike ekhaya bafika bakithi bathi ngisukeleni la ekhaya ngaye waphoqa apha eventabeni engcwele ezulwini na ngangena nebhluku ethempeleni nangihlawulisa ngangithuka bathela bakithi ngihambe ngiyobuza imali yebheshu imalini ngihambe ngiyokhokha imali yebheshu unene udayisa amanye amabheshu ayo 600 rand amabheshu unene ngaleso sikhathi yathi nami 600 mfundisi kuthiwa ngibuye ngilethe kinini abefundisi ngahambe yofuna umlungwane yambhudula yagcina imtholile kule naye wafika umlungwane wathi kuthiwa uthini enze ngathi awuzwe mfundisi angizwa ngithini yathi kuthiwa izohlawula ngoba isethukile ayilethe 600 rand uye enkosini siyiphelezele kushaba kubo ike fika phambi kwenyazi bathunyaza uyazi bakuthandile abakini uphula umthetho wagoleza ukuhlawula wathuka befundisi yathi baba yasithi yazi-ke nami ngiyakuhlawulisa manje akhona amakolo endlini uyazi nami ngiyakuhlawulisa manje uyabona-ke manje lo 600 mncane faka omunye ukuze wazi ukuthi uma ngishaya umthetho umkhulu ashaya umthetho nami ngishaya umthetho usuke uyiwona wemanazareth yahlawula lesizwe kibo 1200 lwathi unyazi Nkosi ibuso yasukuma lesizwe umlenze hambe phambana ngoba into edalisa ukuze bathi abakubo ngawusiphothile phezu kwentaba nathi sowuqeda umsebenzi wena ngeke uphinde usebenze yayisibona asha amanzi amadanyeni khuluma wena Nkosi yami khuluma wena anenhliziyo verse 3 emthandazweni wesabatha khuluma wena Nkosi yami khuluma wena
iinkostini zibambe mfana iintambo iqini impela ukucula nebhinqa uqobulani impela nangizalwa indoda ebhinqa ibhesha uma ibhinqa isigaba manje inkostini ngiyazi ngempela khuluma wena Nkosi yami khuluma wena nenhliziyo yami mana asike toko yi sekozweni unyaka bonkulunkulu nobana avula umthandazo wesabatha nobanithela isibuko akayibuke yena thandazo lwesabatha verse 3 senivulile nonke no angithi akekho ongasiphethe zedayisi office masikasho njalo isihlabelelo sakho sithini mesabeni uJehova zizukulwane mesabeni uJehova uyazezulu zizukulwana ngezizukulwana kwabhala ibhombela inkunzi ehlabe ezinye emanhlobeni waza nigcine imithetho yakho uthi lapha phezu kwalentaba ipende umlomo hayi angitakile usumjaha nigcine imithetho yakhe yokuthi phezu kwalentaba ikhiwe imbali phezu kwalentaba uthosa ngotelu phezu kwalentaba idliwe imbiliso phezu kwalentaba kuphuza utshwala phezu kwalentaba ubheka ugwayi phezu kwalentaba wasibheka isitemfu phezu kwalentaba ulale edodweni lomkakho nomkakho alale edodweni lakho oza anilobele yona le mnyaka esikhuluma ngalapho ilotho uJehova unyazezulu phonenzani nakhuluma amadodana amakhosikazi babashawulezela ngiquba abashumayeli bahlasele njengasebuhleni ebuhleni napho umthetho nahlasela abashumayeli azange niyitentethelelo lokho abashumayeli bekhishwe unyazi andikaze niyisole nenzani nahlaselanga ebandleni madoda kithi afela apho amaphekule woza usafunda usuyekile ngenceku yakhe uMoses ukuze ukudumisa kwenu nakho-ke la ngithanda khona ibambe lapho ukuze ukudumisa kwakho phezu kwalentaba kwemukeleke woza usuyekile kwamukeleke kuThixo wemkhosi ukuze ukudumisa kwakho yini edalwe entabeni ubuye ungaphethe lutho uye ejulayo ubuye ungaphethe lutho uhambe entabeni uyidomu ufeyilile esikoleni uphinde futhi ube entabeni uphinde futhi ufeyile